tuna hian Veng Naupang ho ai khain hin kha FC Stones ho nen le Ladakh ho enkhel do na Ladakh ho hi khawta om an nia an nei an ngau de ulaka lanau pang an kum chu diklom khop mai Ladakh ho ni hi an coach and managers ani an lanau pang hlom khop mai hi Veng Mizoram team ani under 13 team teni Mizoram an champion Mizoram ai win Guwahati hey Sunfeast cup enkhel don chia ball Helama hian an coach anu na te ho te manager kha tungai ming mo parin chana mo parin chana ba pharte hey parin chana he anu na nia an physio nge assistant coach tungai ming jacopa anu na te ho hian Mizoram an champion puya chuan heta Guwahati notice ho enkhel kwal Lo ben sa le Mizoram le Ladakh team te ni under 13 team te nia I mean Mizo Naupang ho hi min kan lian ve hret ma se kum over an om chuang lo ni Ladakh ho hin ran fair khop mai tuna bi ki chon Manipur le Assam le Meghalaya ti ber ho so lai sonin Mizoram under 16 team te nom ve bok tem chuna in den lei ve de ulak ani ma sen tra ini amni ho wi chu mei chien an ron thua ya ei school no pang ang tak tak tuna hian Sunfeast Cup Mizoram team under 13 le under 16 team te final kan lut ve ni tuna han under 13 an khel zo chia Tripura nen 2-1 in an chaka under 13 team te hi FC Stone Veng an nia under 16 team te hi KFA ahmuhnawm ani kai boya football academy nia penalty Assam nen inkhel khanin 1-1 ania Assam nen khanin penalty 3-1 in Mizoram an chak ve thungani ta hianin club owner Saredia oma hianin engkim atum vek ani under 16 B ka team B ka khan